Perlok ngani kai pi katu kani ki karakter skill ki best nam ta kani ka CS rang tamai ma ki best karakter skill begitu ki skill kim ki lama te pe bani kau kira tat suya dei bar pede pina ada kali balai pina ada kaluna na ta basau pina ada jota kana da penok enemy kena punya HP plus panda basan kena da nok enemy punya HP ma nang ta 11 pede pina kene ka ngasih on ka lama mo si on ka egene on ka lama egene te ni cakap dari tactical market kene mo pilih berharap kene ko dah pilih ke CS rang dah pilih rusher ubri player ubaraj wit mo te pe ngan game te pikin dia te hane te si omba kene normal kamper de ba kitu kita skill mo hane ka tu na de game te yang dari hane ke wan ong san ma pe hane kom no ngale kai mo hane ngan chupni pi nuksan dari ke bang apni ba sibet kita ki ban news ngan sapni kam sibet luar bah hane pe kom no ngale hane ngayo stang ba ka tu pe nga on tu ding tu on ding tu la HP la tapi on ke ding em kare to pe bi ka khlan mo HP ru ka kiu la kira tu geding pat skill pe nok tu HP kiu ina HP ka kiu mars prak enemy mar beli ra tot suya berupan da HP ka kiu pun ma pe HP jangan terang tu dei te im sa we last dengan yo lemang ayo ace ya tu apa ni HP ano tu ace pe ke HP ka adab yang mar beli ke dikitu ki karakter skill baru karakter jong pet mo ukti ban lại tu te pe ne tai non ding tu yi nam la sau ka me da sau ka ding em ka mot ka to pe ka dang phanya mo ting laras pe enemy dan jurang laras tu đằng sau cái mét đằng sau ok anh tu ngap nak pe ini kan mak kon la da pi ra ting kareta fire ram PM ka gonde ka step up piat agro tapi hane ka kitu kita skill lang tu bat ngan hikai pi kumno banyan to mo hane best ba ngan israt tu kita dega jing lekai jong amo ka banang mga tu le sit dam dan por plan gum tam tan marak gine chat de re ta daga de skill tu kinen mo ka skill tu kam kiniat andre la se ki bum dan skill kiniat ka long kum ne mo ra da ki skill pe ngai do bom tu agi lol pin on kumno ding ta pe kan geding mo an kan geding tak ngarash reto fire la posi lo ki ire ni sekan ayam ang sekan hang ning laras cita siniam banyak ka skill barat tu enemy ai lang sa pe tan sekan bampore sekan ne tapi ak ni skill ni nam pe satu arskon tu buya kam bampore da fira kum nei ka skill mo te but kum kini da se da kabas ka bangaji kai pi te sa long ba pin follow la nga sa share la makani video nang ta next clear ko apangan pisna biaya la men comment semua dengan saya kai pi te tang ka tai perlu beli sibun silai